ya utlwala ya pila ke leboa ha ke tsore ke reng angazi ukuthi uyabonga kepha weswele ukuthi angathandi takatswa ka ya mo moye wa ka bophelo ba ka kaofela uthi baba isifiso sakhe emoyeni wakhe soloko impilo yakhe yonke ke lela kopano ya masanjona ukhalela imbuyelwano nenhlangano yamasanjona lodi mo le ratile kana ka monga kereke na mme mankulu ntateng sathandwa kangaka nguNkulunkulu ngale nkonzo kababa Masango ba re fa khotso re kopane sa feling basipha ukuthula ukuhlangana kwaphakade ke le ba kaofela ma archbishop a thanka mahlakoreng kaofela uthi baba unibonga kakhulukazi ma-archbishop ke le ba baruti kaofela le bo mamuruti le bo mabishop kaofela bonga bobishop nabefundisi nabomama ke le ba le botlhe ba thanka mafase le ka mafase uthi baba nabo bonke bavela ngamazwe alwaneleng kopano e sa feleng masizabalazeni silwele inhlangano engeyi kuphela ropole ba apostolo ba nnete size sibe ngabakhupha sikhumbula tate abapostoli o so liberekile mereko molo haholo ngoba basemsebenzi omkhulu kakhulu umsebenzi ha ne re le evathone kwa ka ngwaga o mong ke sa le moshanyana kwa uthi babanyaka mumbe sengumfana belene Everton a re ne ntse ke le ntate mogolo ke nyaje ne ntse ke le ntate uthi baba uyazehlisa nje ubese vele sengubaba ha ntate mme manku a re o tla tloa evathone o ya boela tšatši wathi umanku yawusuke Everton entshonalanga a profeta eprofita a re o tla tloa mona 12 to o tla boela tšatši wathi uyawusuke 12 doors aphendula a re ke modimo a rile a iše boprofeta o fitlha ka botswana wathi nguNkulunkulu omthumayo amikisa uprofita a ebusuku re ko felela teng koo wathi lapho ngiyophelela a re le bana ba ka bo felela moo wathi kuhle nabantwana bami bayophelela lapho ke bone ubaba ukubonile ngamehlo kereke a e boelaneng mayilibuyelane ibandla kereke a e boelaneng mayibuyelane ibandla kereke a e boelaneng mayibuyelane bo lefase ka moka izwe lonke ba utlwele kona matsatsi ba re go na le mokete ko motololo re ka ofela uthi makuthiwa umgide mkhulu siphelele khona di sonke tlo bona ntho e mo e leng teng siyabona le nto la idabuka khona le tla e bona siyoyibona a kere ka jekolona ba ile moria kwa antate Agnes angithi namhlanje bahlangene Ke mokete. babo engenazo lefase ka ofela ba 3 million bona 3 million e yang kwa million nna re le kana re ba bangata mara ka dikgawane tsa rona thina sibaningi ukwedlula kepha sehlukahlukene re ka ira bo 25 million mhlawumbe siyebo 25 mara re million o molo monyaka boholo o molo monyaka boholo lo sa botswalela wa bonyaka a ke re modimo kwa mme manku le ntate nku angithi uNkulunkulu ngoka ha le ka re le rapela la re modimo wa mme manku le ntate nku sikhuleke sisho njalo sithi ya buya uthi baba masingasho njalo yakubuya bommele bontate le ntshwarela ke baba uthi cela indethelele le ntshwarele ne cela indethelele ka 2018 28 ke ne ke le ka mo ICU wayelapha eguleni ICU ntate wa ka sho na umpone ka na ana le nna ka mo nangu baba wakhe wambona la ancheka ka mo ICU emcheka lapha eguleni watla nkhunwa kwafika ugogo kuku mme manku afika ukhunu atla le ntate nku ehamba nababa mumbe ubaba unguku monga kerekeni umnikazi waleli aba fihla mbona ntate nku wa ntsheya wathi befika lapho ubaba unguku o rona o nyakang ka mo wathi awufunani lapha aka marabo wesidlule kokuphendula a ubaba re na wa ntseba wathi kambe uyangazi ka re a wa kutsi wathi changwa a re mme wa mo tseba umama yenu ka re yamazi ke mme wathi manku yebo umema unguku a re wa ile sa mpitse ungani mina ningangibizi wa ile a rapela sa re modimo wa mme manku le ntate ungani nku nithi ngathi uNkulunkulu kamema unguku nobaba unguku khumalo o teng ngwana mo khumalo o teng wemtungo ukhona o teng khumalo wa ko kagiso walene ha ke kagiso tswa ka sepetlele mephume esibhedlela ubaba ntate wena wa tseba le ena ena ntolekela mo ke kene ko teng ke re ke utlwa ke phela uyayi baba ke founetse ntate nku ka founa ntate ra mokoka waphiliswa ka ba founela wabafonela ka re nkgono ntate moholo wa lla wathi o re wa ile sa mpisi
ngani ningangibizi phatlalatsa kereke ya haka ena nona isonto la le ra le rapele re modimo wa mme mankuni ntatenku nonothi uNkulunkulu a le tla bona le tla boelana wathi niyabona niyabuya e tla ba kgotso fela yabo kuthula kodwa le bole nne ke rapela jale ke re modimo wa mme mankuni babuyathuleka namanje le ntatenku uthi ugogo noma a ba re ntatenku a re e le rapela kwa lena le re modimo wa ntate masanko le mme yana wathi kepha manikhuleka nilibala ukuthi mara jalo nna wa e sale modimo wa mme mankuni yini ntatenku ningashoke ukuthi uNkulunkulu kababa a ba re e tswa mo ba bolelela wathi hamba phuma uyobatshela ke a le leboga kaofela ke re a re kopaneng kereke ena se ka ba ya roana inkozo mayingesuka a ke diano o na ke o tshwere o kere ke mogonyana wa ntate le Archbishop Matsoso le mme Matsoso angithi namanje umkhwenyana wena wababo Archbishop noma ama Archbishop a ke re jole o mo gaufi le Archbishop ntate Ramokoka angithi futhi kakade unabo seduze kwababo a o kgepolele bo Archbishop wena o be Archbishop ba se ka ba entsha kwa le kopaneng kwa tsela a ke re o nyetse ka gae angithi uganwe ekhaya a ke re mme Matlhompo ke setlolo sa Bafokeng angithi uMahlompo isizukulu sabafukeni ene o tsebe gore ntate Nkisi ukhumbule ukuthi baba Nkisi ke Mofokeng naye wayengumfukeni batho botlhe ke Bafokeng abaningi nna ke ile ka ba le tlhono ka ba mmina tau uthi baba yena waba nenhlanhla waba ngumbina tawo ko ba yeso ba tau ke ditau amabhubeni ke ditau bekhabo baba ngamabhubeni ke a le leboga kaofela lo feta kwa lapeng kwa hambani ke niyodlula ekhaya le ke le sekhafu ke niyothola isikhafu ntate Matsoso na ayisho jwale njalo a re iphale ke ditshwai tsa tlala kumele a re tshwanetse batho ba je badla le fite lapeng le bone se ba le fang sona le kere sekhafu le kgone go tsamaya ka kgoso kuze nikwazi ukuhamba ngokuthula ba tlang Natale ba tlang Koloni ba tlang Lesotho ba tlang kae kapa kae eLesotho noma re ne re kopaneng size siphinde sihlane se ka ba le motho a re kenyang ka gare kungabe umuntu osijabula ga o ne Archbishop o ko o leng teng o Archbishop la ukhona o mpitse nna ke tlatla uba uzofika kwawo nka se re ke mmina mofuta mo bamba yeke never nna ke tlatla uba uzokuza o tla bona tse ke na le wena ngiyongibona senginawe e wena wa fonte ke na le bona shiba wena oshaya ithombe lishaye ke shaye o ise mafaseng thumele emazweni ba tsebe gore kutu bazi ukuthi esiphunzini tate Mathako na jwale baba masango a re kutu athi ya esiphunzini bo mme manku sawumema le ntate nku nabo bangu kutu esiphunzini kutu ya bo ntate moloi nabo babe le mme mlo moloi no mama kutu esiphunzini ya ntete ra nabo moipone babura mipo kutu esiphunzini ya bo ntate Nkisi nabo babe Nkisi Elijah Nkisi baba Elia Nkisi le Ishmael Nkisi no Ishmael Nkisi a ba bala ka mabitso ababale ngamagama kutu esiphunzini le tsamaye ka kgotso akere le nthapediše le nna khulekweni le bana baka ningabantwana bakhe no le phuthego kaofela lebandla lonke onabantwana bakhe nebaba ga o sa tsebe ko o tlhagang nxa ungazi ukuthi wavela le ko ya nte o ka se o tsebe ala uyakhona ungeke swantse o tsebe re santone e tlhakae yazi ukuthi isantshona ivela o tsebe gore e tlhakae yazi ukuthi ivela ke a leboga ke re le le ba bontate o ka re ke ke sa fetse o bolela lankapesa modimo ampolokela uNkulunkulu angibongele nina Matlhompo o nkgopole le wena ngwananta nawe mntanami kababa no le mona Mahlompo, wena le bontate kunye motšeko nomkhwenyana le wakhe bontateng nabobaba nonke a ningikhulule lebe ya mme wa ka mona bathi sikhumbula umama ne wami le teng ka diko le tetile nanikhona namhlanje le bola le re re tsamaile le wena mme wa Chepape mama Chepape sihambile o nawe fitlhelela mo kuze kwaba lapha ba Chepape botlhe kaofela bonke amaChepape le family Mina a e family. fitlha kwa o teng motolo sa ka mona uthi nasi esizukulu sikababa nasi morutišo umfundisi o tla feta le kopanya le botse gore re na le etsa jwang uyofika anikhokhele ukuthi a ke re ka metlhaka le botsa rena ba ese ke masione kaofela angithi kutshele baba ukuthi bakubo bakwazi le nna ke a tlhaa sione wathi naye usevela khona ezethu ba re ae wena o ka sekene mo babamalela wena ke re ke bapostolo a re wena o mopostolo wena wena ungumpostola wena a ba ba re go nna baze bathi kuba ga o feta kereke ya gago ye kgolo eo mawufika kulelo bandla o se a nyefola sione ungeza Ba botsa nna. wagxeka isiyoni ba re se ka re nyefola nxa sigxekike ga o mawufika se o ntwena tshebetso e gola sowufike kuleyo nkonzo yakho enkulu nka se ba nyefola Namhlanje ga ke nyefola sione
ke nyefola nkgono melamma ke nyefola bo papa batswadi ba ka nka nyefola sione gobane ke nyefola batswadi ba ka modimo a le tlhonofatse ke leboile ke boletse ka go fola family ke leboetse le di-archbishop ka leboa ka le di-bishop ka ai ntatela mokago e bethile ntate archbishop Chenulu le ntate Ramela ntate wa ka kgotso ai kaofela gola ke moro wa ka ona tshomi ya ke ena mo ke a leboa bontate kaofela ka lebo amen re leboetse mantswe ntata rona bongela mazo baba wethu uthi lentswe la kgosi izwi lenkosi lilo la mosako ntate Chenulu babu Chenulu o buile ntate Chepape ukhulumile babu Chepape re le kwakwane ho na le archbishop ekokwaneni kune archbishop uqedile ha o ikgaola ke tsa hao ha o igamule kwakho ke amen amen tla fa ntata rona hore o tile mosebetsi maobane baba wethu uqala umsebenzi izono azivaleli umsebenzi ke amen hey ha re emeng bomme le bontate re kwaleng mosebetsi wa modimo ka thapelo ha re kwaleng mahlo bomme le bontate re leboeng baprofeta ba re feditseng mona mohau wa morena rona Jesu Kriste le lerato la modimo ntate kopano le matshidiso a moya o halalelang re a leboa baprofeta re a leboa ao mosebetsi wa mokanakana re ne re tla re ke ra o etsa ka ntaolo re a leboa hle ntate matsoso le mme le re kopantse letsatsing la ka jeko re leboela setjhaba sohle se teng mona ntate matsoso le mme e mong le e mong ntate a hatileng tulo ena ntate a etsetswe ka ho loka ho hata ha rona tulong ena e se ka ba lefela la mafela tsena tsohle ke di kopa lebitsong le matla la morena rona Jesu Kriste ya bokwang ka ho sa feleng amen pula nala kgotso kgotso e re ne mapostoleng a re tsameng ka kgotso kgotso e re ne ka ra apostola thula ke kurela pha mapostola amen